program sa remote makartial niya abad sa ela Kausischakl. Way galbek at program. Nga kamar ora ito nga tiyang host na program. Member ko contributors sa program mga niya Mr. Henry Jackson, Mr. Moses Uludong. Kumayaman masaw Toribiong. Program kita di way galbek at treteril. Saka mahum sa Mr. Henry ngora mo touch regel kuk ngaralis tergi ya kata maral meliwek lah masel bodo mereka kata so is bani ada tu kakarkel ya Kausischakl mos mila program regil mak mau bulan miskai Mr. Henry. Okay. Kambes Kambes malungil suel mara Toribiong. Welcome back anyway. Good to see you back. Anyway, nga topic nga back to tourism again. Tiang kita madalek mas Tora kang kota nga tiyagidia. Tora merigele ngirmang en bread and butter. Dil borgit adar bela ul tiyagidia kaledul pragmalius. Sin moral basis give. Oy mersal mutel bring it up le do mesra di sera skogil mermang ma hotel ko na mo sa telmse ket direct do mesa a traffic ra tele ermul street en gora na toka bek peding adal bararengil tortira di kang kotang. Mengkuali soal bring it together topic up leng tiang direct for so many years akmal dum das suringi tara direct sector agagi dele tourism el open ringi ngu ps ludo dat mu meng tiagi del topic ranga ga toringi tora merigeleng long term tourism la question ak mas ngaranga difference ra tourism ma long term tourism tigal tourist el mail di regular of course as it Kerebela or 30 days, they will require extra visa. This kuman soril multile extended tapia, I think say $50, they could extend it one more month, maximum 90 days. Mang siya tra program available. Detail ko ngik mas long term mang trigel other foreigners el make Kerebela between 3 to 5 years. Say il program Abtoragal Southeast Asian nations, adabora Philippines mga ringi, adabora Malaysia, Singapore, even Hong Kong. Tamastri adel at al masrir el kegi del blue shobay ngari tigay dele digital nomads Kambes. Tigay sila ora tidio ba sa laptop tir. So lang morsel blue matngaringi tigay bel mata gidele temir hindi to special laptop murula orweli ngari tirgele adra trading stocks ma gidele bonds ngarang adire keldi ngara laptop murula orweli tiagidel gulgoringil long term visa program as elo maur trigidele digital nomads mera merbela jangrang tiagide kita namadengek masya economist nak burgid masih 70% roughly la economy consumer spending. So, asumang waise indiakal bayungil adopt tira consumers high spenders merbelaw. Kada offer tagi dele long term visa, masele may apartment requirement tagi ngari lease tira gagi del apartment. Gagi del apartment merbelaw orior ko ado mes di vacant en se elmo que hay guk moringa income mortigal le landlord sel ngartiang et el rent tamlay omura restaurant ara gidele airtime tira PNCC mang guk circulate tawdo dra ikan mirgid yagidel dospe. So the question is, why would the tourists come to Palau for only 3 days Emrail? Dia kam allowing te alam el at least 3 years. Sorry, 5 years. At the pay a clol fee, e kerbelaw e parte tiang. Di dia ka at bela da gel kuram dak tiang len. Tigal men dia kal senkyo, dia kal adra politics. Tiga ngadi i sorry kerbelaw tel atmosphere gidel dia kal congested roller. E ngila atmosphere len weather gida ngil. Dia kal waigel molgor tel blura Europe tel ngangi to jacket. Top the rickling negative 10 degree below zero. Bigay the omalar till May. Okmoral to me kamiru ba mang tegidel magit tamral mon boklo. Eventually abela was gukuli what you call a retirement village. Imol
real bodrula real estate development ringi el career mortiga gid el other key between 3 to 5 years. Esel huk expire gid el visa lo lap tu mut el pay another fee el mut el extend ringi. Agrul tiang agire lungila reda response. Atara gomes ringi mi rubagal di all dilaya issue a visa marwa even FIB mara self police clearance. Lengria belul da kalau mesti ada police clearance. Adi tarole la garul say يقدروا لي بابير sworn affidavit masenga dia ka commit a crime ma dia ka felony charge nga sign ringi di eungel selva bier ak malwase in the future of tigra nga kal malak commit a perjury egom di porter nga ke egel clear nga bela on hold seguide gida a holder tirmang temo o sana babier el make sure mase kama magim sanger tiang ginowa agi madingik masengaranga abalsel tiang asgu magim mulak mamar re talaga lengar ya bulul dia kalau meskida police clearance alo bang ngargi mal meud mang direct delay gagi del issue ava visa a direct mal suwa ke okmonal toy metri del program marngi ngiyel ngare imora slatra airport the borngi the immigration ekmose ke miul wala ba gagi del special visa program rebelaw ang arti del line besel omit di mail mesagawet next dia kal diri kalau bibi passport terka lugar question mana lega already ka oba visa ka kirbelaw magtara ungil service del street gagi del ad tamam tatlor gid nga seul lor tale igan mirgid al tamal qura rada qadi minus el mo kiram rigel ingid el tergib el balance tial vilas plum de lobit by allowing a book bibira long term visitors rem at key nga sergid nga seul pay agidle taxed marogul expense tel government tergid el manna moklo expense ni mang hopefully samarira government would see this vision so lang e gukt create a esala elbo nga hearing ringi madungol mora public domain gititil mulungil so lang the pasangil molaleng we have to find other ways ng mangal masuka those legal look clean industry igitan na prove mas tourism bread and butter git malway say the segmented tigdal magit include the long term visitors will merbelaw with the creation of SLA. So kita topic na and hopefully somebody will listen to this program may go aktangi Kambes I see. Sulay adalbay. Kabong irmang. Hindi nga malso Lorenzo adalbay le kumesa ka ngara malpasite kumesa atula agarbo de mo mesra tila garbo. Ding mralway siya kunas atara to koin malgred morulia tial kotel mondar elang number 1 aseng kotel takay belaw adang asko gilmen takay madbra alwa takay ma hotel man takay makalam takay namulia tax giredel reduce a price giredel lil wase me mil other order $100 ra amora alwa maigang while wasem reduce agel price idura complementara PBL wase mahara or say gidel difference more other order ma sel me sukum $100 reduce ringin mo $25 $75 subsidize tir really ra kukti next 3 months 4 months ma hotel duti os ngal mere subsidize tir ma adas kogim dol gortil leng segi del example Hong Kong rira covid tril se ma Hong Kong over el ang kayu tit ringi ma tara mal klo to tril to mal mo honest ar tourist el mer belau ar adra Asia mainly China giredar ruli tial agelo song ma agel niya tokor ombilil maigang giredar mortir ga giredar adal kotel batok mal dia ka choice gid ar ada Europe man dia almet men makasay mar ada agil belura ma South America ma girogoy giredar mo concentrate ay giredar mo mtingel wase mo ngaratem el December ma January ma February ma Chinese New Year dia sel kotel time gid attractaran giredar lol traora Hong Kong promoter belau masina sebedel underground ko traora belau en mo mai gida gel giredar gutmok le kumes tiang aku ais remi naka amlora Korean lara Jeju airline
yak check ra ikan $600 a round trip. Yak magukore instead mo akrulil mora Korea mora Taiwan. Mo enda mangara 500 sam. Sel skogim lasto. Ngani yung skogi ra ngara Macau May. El direct lasto. Lagi gel charter elan. Mang lindiak okyak. Isa ka ng skogi ara tiadi baaw. Langar okwal angar ngi itia kangar erultar taginga ikalri. Maula ko se maktimo segi ya kukara Korean mora Incheon mora Taipei ara ang masekara usi Seoul skogim. Akong gira no mesa segi de wase malungi la effort moral promoter belau dige lo mesa se ngargera niche market terkit katakan se tema interested tir. Segi da indirect tak to ada kede masabe lau. A turista basur bela oreor lilio mengaur ngerar mawang along ay gigid identify gigid embroko develop ay gel area lo selmer ada to pre de mora gigid mongil ma direct ay gel bololding ay gel cultural site namong gire del planner tiang del sugum dia ke aku mese ke dimon metom le opora huripi ke dimon huripi mo pasarung ko tel dik ma huripi ma adik ma huripi kita kalau misalnya orang atau tiada huripin yang berbela. Kapor boleh itu. So hace mucho se tiene one week le se rendim de que era huripin 3 weeks le tuan bulan. Nggak malo marat ya gitu di aku minta sudah sendiak tu mau tut ke state merangnya kan yang akan kerja ban bagus state. Aku state dan sil satu bersel mah angan sana sel. Apa yang pasal sih national government subsidize al state mal sum tumura alba $25 kita kumultiro sendimo $20 mandimo $15 $17 at adjust rin nila tax mga kangarang jaka adun boso ma airport fee mal may magda gel share mora environment mangarang lo national government instead adi cut it off leng ala kadrilla incentive mora galurior india kal sibera el askogil na merbela ko patok askogil na merbela ra history bela rogi din dia ngar okya le obara huirit pingil tal sunday en sebel $500 orin la hotel raw that's including your breakfast di over bela en $150 la minimum el hotel el dia kan include ra anything mong ngari se long subul letak mention ringi luase top dragoreal mora siabal tal sande en gutun mora gorea en kuki asir top dragoreal merbera tal sande gutun bro si kita matta omili yada man migegre kedi mora omel alba kle mora alba dia ga turist el ko singen gut makli mo mili ga restaurant dergidele dak tung bakit ending gukmal Palawan style gira del mo international style Pasti ulur ngayon. Mata siya ba kung da? Restaurant mata Asia. Dengan niya ko rawal international Asian version na to. Ako mbas sa sengirira another PDA lo misa bira incentive lang. Kulo rin sa press conference. Item na mo lingitem ngalmutul bospo na air no gini. Paise? Paise. Mlegiren momlegiren, you know. Siya giren subudi de luas. Tidak force till fly. Hindi kasi different na okya. Paise. Yeah, name of the game kita enjoy at tourism level 150,000. Ya sum ko morsele PPP airport, sigito ulo ba. Mlegi do turist lang ala kada telay, mo se vela, se ve del pergia palsir, e miskina udude. The way things are going in the Toribiong airport mo. Ko di mo bori sige de Kambes. Sel the Borsele Graduate School USA projection. El FY 2024 we hope to hit 85,000 tourists. And the el ra say fiscal year. El fiscal year 2023 tem lomrek. Kadam na hitra nga 40,000. Some thousand. At 85,000 the project el FY 2024 and the sel 93,000 some or around 94,000 pre-COVID sel 2019 egadingilo. Ar turista ngakalo sa market. Sel de Borasina ang maralo bubu. Sel Macau merbelaw.
hindi siya ikit route ra Sina margo kumda sa dunga latest number al November number 1 al market del mervelo asyaba la osis nga nga 2000 madrengit ya syaba la ulmugil market and traditionally market tirgit eta high spenders compare more tirgit rebit hindi mal meo delen dirgal sel sentiment ra travel market ra syabal adirgal level confident mal ubel gora tial kita pol mereka covid del gora ulsar dirgal lo o bogol open mo aigel even a domestic tourism ra syabal mendirgal ngalangi mage ogil marail mol mukto mangaiga kita igel bebir ra abay question nga kasi abelo historically ang high cost destination arogul to ka di a hotel mangarbap ma umhairar adlor mangarbap ma rogul to ka di ngarbap that's market forces at war bro al ngarnya ul mang moy say gitu akpay say kadal abay gire del kada create tial product del belau el mosab el attract retain kaya gitu high cost mangguk instead of cost ringin merio kada subsidize which sel bodo sada subsidy indiregal sabe kada transfer sel cost el burden el moratala a sector economy which is we need to do a very tact balancing act el say aiga nga challenges el do lokoy el di require focus ra leadership el motma ke omes el ngilwasi okay so what do we do with this high labor cost what do we do with tourist ra Korea masyaba el dirgal rigabir kita expertir kita magarar ilang ay kita kumtas en because elang ta makardira los spectacle la usira atro albira con laulo mesertiang el help raudaso tiang atro ko il president maratro albil manang klel mo put their heads together sel de qadim sader ni loader telgip en dia kata lo se mangarang mal direction oy ya wala kaplan ataraman another good option los peringil lo maura adal digal mind the high end high cost destination askum kada welcome tri agid le brand name al company for example tagid maramang agid le Four Seasons awa Four Seasons sel melo ngodar asbaret engil mula ser belum marokom open asim mo red carpet rolling korra meredra rogul permitting ma XKSP elek maser blue atawa marma ligel ataw oy tagale migreal tora talmiu mangara tabliu bestira first choice make sure also sir tirmen may dilmero dan ngarange itrige ulum selo magi terbela laba a capital ertir mendiagal todra boket tergir ya lemay etmo kera hotel epea a high price mang control tax sa merbela mang sige another way ok moral toy mang Hilton marwa Shangri-La brad please give them a first priority tianga tiagi dia champion hotel magit nga worldwide establishment mang they're well known mang askumatek mo na se o revela nga ria Shangri-La ngi Boraidung I am going to pay 1,000 a night para mo go askum mabela was elor tagara Shangri-La ma Shangri-La management ringam namtik mabela wa tara a destination and it justifies sigil mo ring Kambes high cost in other words it can be done but it has to be justified ingi level kada mo proactive ya kada ngir tirel may kada gut mo klalo ma gut mo klabasyo ito del melo se may Shangri-La kami margin kengal gale iblen appointed nga presidente mo o adra FIB lagi de remaru siempre gamen trinira mas hindi ka gira FIB din mo mila investment mora legal state mo matengel wasi berur ngam longoy ngara sil ko trugil se be ruling ngam lo em top mo sigra investor lo di mulat hindi ka aral seben bakat mo ena kada masada ni maktilo di kagel gamen tra kani a Four Season tukuk mut ko mlamadasyos
Saya delay taktik na government tergit. Hindi ako tatangin ro siyang sorry. Mati ay gitin mol koring ile ulgong mlora wala better am lam kadadur. For some reason na wala tiril improve. Mga ni sir tingin lang galo bakmiule soal galo tilomel basically. Oh, I see. Yeah, okay. Good comment. Yeah, sula. Kami ukta yule korka hirpa. Oi. Ito ko lang ara to ko ra kay sai. Mal so aklo ais ra arbulu. Lo ase nga ka mo uror lo mo ra PCST. E mo uror lo lub lo ase tungu ci arti do si tungu moro lo tungu mo el di imol tax system. E mada mergo e dingil taigel akal makar uang ramo laklo tax endigel tokora igel kal niya da merurgi mo gadal bual umakit rigit matora igel ligera omlim rom maka kosu maigel kora igera sei taking gang igel da budo ngasa tax ni di itia igel el PCST agirel mat mal dia gumram dia kal maral toko igel lo logo itigal mereda kal metrigi de president maradal lo hacen malungilem na to kaudo leigel udo de ko sentelal milio 7 milyon teral na mas el rak ati lo dra bokke tarat ged stobrngi mak malolngi terkmear bulu lo sei akmo masada tial toy e mo maral obli e mo maral tial bulu lo ngi terkmear na mo de kasbe di melkoy gal toy e de waise e kadmol mol mititri trigal ngara Akalmen, yak mo oltro se tuata atirigel me senkyo, e ruli tial motak, e oltang clear. E olngitro se do mo quadro tiril me senkyo. Na mo de kalsebe edlo ai sei. A leburu belau, akmal mering le domestikal motekle di se krab lulat, e spend a public fund, legal tuordra al bulitrikal at. Maklut lo ais. Dia ka blulat, el mla engo, mla hitra barum kanami. Emoru rab esel tax, el ngarba bel tax. Emberle awak nungel tial belu tela adrengi, el teblo tax rengi. Gigel dia budengel wasing ngeral klebelung tial nangargi, ya ketemu mol, el tigal nang mas akabel mentrigi, nang mo gitu sois para reomel. Gireder stop rengi, mak malon gitu bayar belu popogule la boses, itu stop tiado kodir, itu gelap esel tax. Okay, sa ulingin ma. Hal kabor po ay doon nakakamit na ko say. Ang kumrara idea. Then el al time en kerdir ko na ba duda de lo mestri na de vera ngara krel vera. E tira dia se il miskida ngara le mette taxer mi. Tola ba taxer del mo no se ora tra vera brula ba tir. E ora mo se ora kabel metra kon tamal mara. Dir ada vera ngara koma no duru clia, clo clem el mel ngar babre e al clo kabel menta. Ai sei. Do ir ramani diu le taxer ko. Ya do ko dira PCST mati la, nda ko ai sei. Akum das se dia dir whatever to lo rugi ya ate lira adre belau lo siga klasa de lira maklang arti rekrel belau amblada smri. Ya ka PCST. Al suma ko angara mo en se MLD mora internet e marara blim rasyaban. Imle klol magit el do mesirgira Facebook ma a YouTube len to mesirgira el gukti directly marara blim. En agabalmenta milsal te lira dastama bulat betemla tingiti. Le obo mo amlim rasyaban mem dingim obo mo arar tel parking ra. Tel madala korong. Le tax ma insurance ma bait eso di moram mo marar tiang. Maka mula osmari belaun mo di siobar al mudu ma maklo a orrutri. Yang ngarnya ar adal brother nya amre solda mo rakwa mas har kudu klitan mela ko mali mo gabul. Ko to ar ngi mas di ti agi de duro krime de ya udu de. Tian mo mo malu botringi mo besini di kurai. Di kaya magkakarel incentive mo atas tal adal gumdaswe. Ar-adro ngurar tial government tergid el-adro birak lo mga aktira kalwa Jackson ay gal to koy kompromen se di moit ar-adro bela undi umila daw ay serti ngangar bebi tergid el-ultoy la dalang clear aru lir maru clear na mo kera barda bakti mis kuming gel masil ngalgela maburder ngi mong marara cellphone ni ali ang maburder ngi mga ngalgela marara cellphone ni odur clear post office
the safest mailing system. Yan may adra bentam do ira malengele tax rin. Lengar pa 400. Ingarwa bra 400. Adra private sector ngal deblara tial hotel siya to ba? Gel owner sel hotel marara excavator. $75,000 donate rin mo na busong ira video. Ya bentam do ira malengele tax ra busong. Mong niya question na ngal galer adra Taiwan. Amle donate ang mangaral mo ra a school. Ma-question na, boy ko na Facebook kasi, I get the PGST. You know, betul I get ang unanswered question na bulo, get the PGST. Maktirakan mo banggela Moses, diak po kural lo banggela, madingat tigil siging lagi, ultra round dasu. Di ko tas PGST get mo ko di. Rulin, malu ben diak mo ko di. Di rulin mo atterak lang ari. Sebusula. Kawa Mr. Henry. Ngake tumirubak, a Republican. A Republican ak masi lower the taxes, improve ra siya. Mga ak masi ngarang a foundation ra a tax is to raise money. So if you want to raise money, mo open as marel tel Republican gid mo tuwa sa siya. Ela ka tax adra blue, e vai gid siya mo. Agi kita source dos pe ura government rigid. Kama tingin Kambes sa hotel masada tel VAT ra bakra way back. E gala Lucia Temer po si Mr. Henry electial pinro ra kalom tiang olya 4 pages e na ka space. Makorek katring din lo tu. Le nga kam lo study ra VAT sa takot mo sa VAT e nga kami suba tax accounting ma cost accounting ra lazy brother. So lang silver tapos mo si ngaral system o mameseng ang ngungil at tora administration. Mang agim sa rin mo si VAT is too expensive administrative wise. Mas kumartang la sound good in theory, the in practice ang balbot to ada o require til keep track every expense along the way. Invoice ka mag-receipt ka. Di elangok mlabult. Emlamo PGST. Etek mo sa mga 10% rapport emergong. Elang maramang 10% rogul siobal de borngi ma PNCC ma PPUC. Mang something went wrong along the way. Yang maramang goramle VAT elang PGST mga ka diak against the president as a person and dikman wasi tial policy nga is detriment to the people of Palau. Akmoral to metman mera why honestly maserbulu bite the silver bullet imilmisel mawa adalkar legid ospirtal balawlo na ADV. Akmo accept rin Di nga suspected masetial PGST excuse gito na may 60 million. Lenga I'm a banker. Unless you give me a source of repayment, I'm not going to give you a loan. Oy. Mang sige the mga ka yes, tial PGST need to be reformed. Right now in the fair other Palau will pay 10% everywhere. Over Guam, hindi ako pay 10%. Over Washington mga lang, there's no altang lang nga rin sales tax, but it's only 3%. Oh, I see. Oo, hindi tial 10% brother. Even Amerigal superpower adiyakal tax adril YC mang. It needs to be reformed. Elakam lamsang. Imlak kilo bengkel tarra. Dia kita alubud. Tara malsen mal dia putong lilo sistem kararuli magarangan mala tax rigidra a clock level PPUC el tax aral ma asigur madengi ti clock level ma PNCC clock level kada mala tax rigid kadim ko belum ulat mengawul mo mati otror. Misal kada mo ko dir tiang in the present go dir kadung utial ci artil me improve ringi. Luasing raigel sigan ko nga sa tax ringi imro ko dir luasing wahigan molgoy. Ngara kada makara uray sa udo delen dia kaudo den kudu raigel business luaya oil exploration marijuana aigel ka kro sa tokol business sa eda start. Mal tara mal kumil kaul president ma finance minister
como matengel was ya pekel blue at sel bol makita kay saringi ya tara ko tul gel mrul akata tax tial la al momesra blue at rogir mabrigel masyarwal dia ko gel was como karak nam na mo hu como ngas abesel tax o ngas ngi er mul double tax ngi madi imorolele malol ngit kemia belum gitu rokui to ko dir tiang ekatam lam tigrengi luase ada governmenta aboget tiram lamo o mesekata len namo klaudo del mortir digi telo mestim liwe krablul adesmen abto igam mem do ko dir tiang edrelin mo sel do ngeli de tiang ado ngeli a chi arti man na model make sense adorungi makdol ngit meluase bomo giulek edrelin tial mo mil do ko dir edrelin taxi kid mo ngi Kita digital so kal make a point tangi ay dirubaka. Aliam Rigel a superpower. Kotulungi la showa ngil rural. E kotulungi la accounting system ertir. Am Rigel am la put their position mase we don't believe in VAT. I see. Leng dia kalungil el system cumbersome, high administrative cost. Etek mas kotul to ka amersel. A Europe upload check internet they lose up to $90 billion a year. Leng it's not easy for you to tax to cheat leng sa legal create a invoice ek mas tiya nga expense ngak. So Europe already am lasta ka VAT system ngam omol to maseng dia kalungil mar adam rigelak mas no we don't want to get into that kind of accounting system. May continue tagi dal gimangarngi tigi dal malferma investor agi dal udemera stock market e kamal di mo igele financial statements sa corporation o may mal yo tragawa on study ay tele laurior make a decision on your investment mo sige da kuk tiso kal mesok basta amerigela da ayalo mara VAT nice aigel tial tora pichi estia why say it was a bad timing that's one thing ngeder ragal bangara al sela gopit ikana mirigi da hitra urak baru emergo jakati emergo ya engia kosabak karwa Iraq war mangarang klelem spike energy cost ngwa inflation na pressure dral emergo kata 12%. okay kata kita implementara ida gidre pichi estim tiang adireng tiai gidra bol ngania adela number 2 aku mesingin se it was a missed kadam langum la alap timal la it was a missed opportunity wa mlete al kadam la tomir this is what I meant al sugum tial for example ngari sira bol mera FY 2023 etamle project lo ngari $7 million revenue or tax in excess of the project surplus mse o te de lo así mlesa el lo rega vivir raigal el PGST increase le tiene hacer minor el me umer ngi mang dimla kan sebel guk malmo kotair ma cost of living el moral ada ti kas el mal masa wan mal up kautal wase kerdi mora kabur dengan 26 lobli el ngila 25 palal mo mulai ke up for every month el mortil so say dina opportunity el gumes ngi mar adrablu bol sebenil garnet tertial PGST mera actual improvement malu belo sebab tertira edim la mela kadam la ngwatra sel guk assessment na artial tax sera do al gotel mautra January 1st 2023 elara ya kwase tiang al sal mal mo kamangat en abay June ya adam la mo saula rang rir masawer al ubak na elwi tiya igitra los isyo intensity ra obasad el melmute la malbuliar msi el kwase ndia kala albula dia kan biot to ya kan biot to ke se gida ka era ka ukse gora ka ora idungora india ka abul mesra front page da tabela misal da to corruption makrigol ergid in a meeting about 4 or 5 months ago a special prosecutor l'ultimo dia study ni ma rablul wasel adr bela o gail basen tutir umral wasel leader setira corrupta siempre wasel melang di to el tuo
Leng ulugum kada maral kada kergik bulu. Ya awal bira kalula o tubida to kubet meeting ringi. To kubet la adringil kititil wasya korupsyon ng argen me. Tiyan mo mala kal Sunday. Itum na so isibir kita imbrigel. Itum na may FBI misal kergit wasya ngara korupsyon. Why si. Kira kita. You know, ako mesir gidel, kadi ali ba matatra adal ngaringal. Ay ka maklog to kora bulu. Ako mesir anisur Eli ya president ra Amasyar. I see. Habla la tía government americana di kaya American Former president. former president note. Makoro mesir gidel ang akting nguti al mlora Dubai. Dubai? Said to me it's a corruption in its best definition. Leng tigil dia ngalir amlora Dubai, ngarnya baby rutin no. Ti amlora Manila, ngarira corruption. Mal corruption. Tengahnya dia ngalir sel legal urior, amlora igal meeting. E malamol menamot lo Active lu. community agi. Ada pension plan. Ada katal ititel bofa, sim bofa. Tel mora huiliping. Ipaf. Ada pension plan dia katal itiat ipaf. Munda ko din tiket mo suba ara. Nitigi detail ada do madra next 2-3 years. Etira mo na meeting. Siya dia kan ngasyor gidra out of corruption, out of bankruptcy. Siya orang ngasyor out of to out deal masih mara make more money out of it. Why si. Ngodel conference agi din morgi. Makumdas wa korupsyon na namora point el definition ng ara korupsyon. Amma diwa definition al bulis at tokora drugs. O bulis mo na drugs sa kadin mora counseling. Ila madra kabalmente mga korupsyon. Ngukti toy mo kadar mga sige ar bulu. Ya target al bambia kasoring ra stand de la morare to tiraul adra kabalmente me ulup sa kanya. Asuma o lem bigat no di mo mo bambia kasoring. Tinggal adra kabalmente di wa tirgel biro at ngorong malakas soring ra lomar. Tinggal di manan mom tumom bam lirir marang aligir marab lirir. Esa inga tabra kabalmente maray. Malbay ka restaurant ra promote Exactly. Ikaw mga kamope. Itirogoy, they turn their blind eye. Matsuko mga korupsyon na amlari na special prosecutor, iti-ignore ringi, isil mal badir rangak, adal dia kal bebe digit, amla merulia conference o asigid, kasi kami amsi ka natin korupsyon. Dire kal na siya mo ito. Dia ko diyo kasi ngalaw disul gidal sen disul gumisir niya. Abela mal dia ka will isil lately. Either kadang korupsyon, kadang drugs, PG esteem na to, maliit expense na kung kita malam teman, something is very wrong. Apa din mo siya ang mag-isip? Ako hirama. Hindi akong malumila. Ako ramda anti-corruption makapam sorry say. FBI FBI. Sila sa badong nga katara amle guest speaker. Tigil mo to kubit sil mo do sila ondi bra. Abulur Palau mlaringil sel. La obisa public auditor ang ngara ngile special prosecutor ang namra ngari audo dra UN durok may maya ang sel mo mruringile teatra ako to clone mondara blul adelang at ko corruption lektiagit audo del girin morarat ar adro baklisi maiga o mother base maiga emblain moraboketir mongsong sang sel morakla ar adra klangar retir ya ada stang adal tigay nga ola baklisi akarment amal mungil pastri tia blul adal relang UN amlamo omesringi amlao drok lang seul mergido ya kaudas maudo asi pomiga mo mesertial blumeu mlakal bolwaise tia londi mlaringi ya sel December 9 rabek rak emlamo magutuk 2005 lo sen sil blul adal rogid amo omesetia gid mondail wasi tara malimit auto dragablement ma dragablement ram kita rolel Siya sa mga darbas. Siya mga darbas engale buiglo ngara artial MC president nga PCC ako ko ase mulgol wase Moses mula sa mga darbas mo tiya dia ko dangalil wase diaksal may makas tiang ngigel wase kat mga raar o say kita ta definition ni Kambes sa karo mulo sa yung ano masal corruption o mga darbas mga raar balay oo say kita gibo nga man lo masalong ringi
aterul el agent ram rigel bakmol ko kami ang napabla da government lo sa alita FBI agent imo sama imordit nedang okra next Mas sakar gitu rasa ngara. Oo. Corruption. bakmol ko tilo sa kami ko mo do to sa o bakmol mo do ang harang agi mo ay sila rolela corruption lo sa ngaraigel tletara corruption ke mam oro ram rigel el al check o hindi din naklo ay so sa to oro rigel el ako mo korgi kami lo rengas napabla ado sa alig mi levo close kami ada FBI Misira po lang ito, ito ay sa ngara bribery. Yung ay sa case na Miguel McClone case was yagi da bribery. Bribery is kumol haraw ra at government wala mga politics may kam o inya wala pa morkaw imbes kaudo malum ngora regal mara at audo mo ba kontrat may kal yakal gine mo. Ito yung mo ay sa kickback sa ay sa ay gel ngaring Washington DC sa corruption sa COVID may gel tutol nga seum na ami succeed mang adi mal mo asar ko niya tiagid agibong hindi ka mamal mungkil six special speakers edi sesel ada arbor bertiario ang ara 12 egal invitation tilov del mara mamnor ada dia ka imol atangasi Makmura imol senator maringin direm detab speaker wasi floor leader a seneta mo orang pan mendengar kemlar tiar sa Thanksgiving ngaria pari ma ka tiang amno o se si seperti gitu tiale arma o ora lengaria pari ma pa o meset tiang ai gal gingal lak dire kam nomro di ba maktim no anestak mo mal makita gi mot sanga mal makita ro ko mo ngadu tialo mesaigal dia kaya ara ay kakmed lang radar tilgingan Kung maklat ka korap, terus siya korap. Membulgula ko si tiang tia orur teringi orur tial beluar dari lang marau marmsisi tirit tiang mau dia kaso atir mar ngeligin Reflection. oh mako si tiang ako si kita mal albang ra amringel to koy bulgula wasi wa igel lulugora alastir sel lulair ngil ra doswera bulul wasi ngara 86 adra bulul bala omral wasi ngaring ya corruption indit temberak telo ais tidin metu sige el very invitation na makasal adal may sekmal wasi we don't want to hear the music Wasi. jal cha mal mangita rhythm ringi I say Tinaw nga ka kumam di ka moral ringi. exactly di amring to corruption list ngaringiya yagi del corrupt program انت توتي في اضرب لوك مش اليغا يديا issue لين كده بدي هيستوري كامبس وان تايم بدي تصادر مارتن لوثر قال بوب اليوم لقد راك كورابت البوب الترا فاليروس كونفيشن الملاودو در المقبول المرور سينت بيتر باسيليكا هذا نمرة سينت بيترز باسيليكا اران كدرا ونيل الجلسه الكدرا corruption corruption has been with us through the history the people don't know kasi nga difference ra corruption ma lobbying ooy at yal tora lobby madel ulang lobby triga nga mora lobby ra igale hindi bula wala ba ara da harar tire mat dalara al leadership kasi please pass la alawa corn memorial tax ra corn ooy a question nak masi masumagal ada omperingi lobby ringel at oy mang change alla because mudude ma operatara adal mo it's a ngaringi a fine line between lobbying and marwa bribery especially culture gide ngirmangal askuma ada wukti wira ka wuk ara wuk matarangi kulum samro di email abordalio amle waisi mala igelto tora chamora chunchuli mas hindi kayo customer ka ma'am. They give me chunchuli and I work for them. Kale espira merigilak masi it's against the federal law. Makmase ba chir on guam tiang abulumam. Mang tiang amlo class culture ma a definition ra corruption. Manggim lo dia standard gi mong gore mol commit suicide. Manggil adre bella wa wai say lang ada culture gi del except aguk sesera udo omyangin rata matang ekdol masay ringi hindi like you say I'll fall into the definition of federal definition of corruption ma bribery kada na matamal al beklaan Wasi. Ela
tiyan lari siyang lari gigir Long Island. Long Island. But lolo por ver que dim kasail siya kadang adir mi tiyan. Di siya diregal tiyan corruption diregal otilo sa tiyan omongoy wuringi rasibo ng ako rasmi. Di sum ko mo engage ka igang di kan sexy to koy. Kaya amal di ako Kaswa mo Lorenz. Oh, and so that's the challenge Sergita. Kada makaray ruling mar mo o tadiregal mo engage era leaders ma igalo kasi abulur bela al sugum menja kada sisi alul ma implementation ngi Kita. kada le ela ka mention na igarwa in travel as in kada travel nga diregal betul nga sa mental kada say yung systemic Wala po partra sistema kadam na accept ngi na mo dakado sa da address ngi. Nga malamol mga alsel mong na omri kita mong tiay gidel sibedel wasi tial travel mga rangtel at dire la it's now systemic. Dia ela akhirnya kan aklo site igil example la corruption belaw. Wa sel officer of finance ma labor sea 800,000 au dodra ngeseul mere belaw mlorngi ya actual rala nga kambe check mak igil materials igal prefab angara 50,000 mo moda kara labor se nga kamlo ko besingil 1 week at install ngi rogin mangara 70,000 mo moda labor ya udo dem spending ya 800,000 tiale lorurin umre ngal bitarajim semle 3 million elangara 6 million ya kuda se alal mutel mo angara 8 million tial jim mari lira 1998 I think in mengara 900,000 isang renovate tiay gid limingas premium change ay 8 million ma no mention na dire tiay gid tokora corruption tel nora huriping nespend ak nagay isang tourism adam loringia kaya tuli kamnom ngol meseti spy o asen merga luaseng arsigit apo kaysa nga 3,000 na expense sa imol adel ticket ma per diem ba registration fee mengara over 100,000 beto kortira mala state mo may giludo del mora state appropriate ma state gilot bay mar motion obli ilong sertir o Christmas elang ba o ngila den girtir ma ikan ngabay humil instead at spend mo milya hulipi el maldia kal kang gester rang litigal at may giluro loro mbulgula se gigida tamla adopte ba udodra buhay may gigida igida stop gida aku lo aisra seligra terul adra ruke imo nga adra la speaker mori era imora ikal seligra skojo ru ko emanuver maudo 200,000 la la skojo teral million el mora gal client ngi mesmo imo nga ku adra tol me appropriate audo adra Congress Micronesia el girelo mara 12 pick up ya tola dia karar tebetika kalpi abra murtra kwam Hawaii metial lo mga bas ma mga arab lo mlar adia kadil tia esel ko atara ko tel example obra huriping nam close to telada bagi sendi wa gel lo ko Kambes kadmol amo ko ngey lo sing agirel waise me dia kadora maulak ko se mal gired el digi de melundri de gram se stop tiang lelak mal mo uli sen mal kri mal kita ngul ya gumesar ngalge mal ngiar ngalge ako se tial bulu maral mo ise le trigal lo mes trigal din mo nga wala baklisi amsuk ogim tela el morba a president mal ada olbi mal ada rakor tigal na o el dia kal boldar telat alin dia kal boldar telat itrigay ola baklisi itrigay uspe talo government ngara trip government makata magara Korang, ada korang rigile Kambes mase. You don't decide your future. You decide your hobby. And your hobby, I decide your future. Well, at yagi the practice, ay gana mo hobby rigid. O na mo partra daily tel trip mo. Hey, tiyawak another year. Let's go. Mang na mo hobby rigid magkadimon mo and then we don't realize mo sige ramla at mura makita rail. Makita ending ringi, hindi habit kita mo sus mukha ringi ringi. Hindi na ngani amal ringi. Hindi na other olbira kalula. Hindi na mamdas. Where there's a smoke, there's a fire. Matsuma
public auditor, mar FBI, mar special prosecutor, hamla mo tumutumra tukora corruption, Oo. there should be a special committee, terrorist system. I see. Dahil sungum diak, yak mom dasar wasi, tiyan corruption al awi ini tigal mega decision. Mo tirin mo tatsini. Tita question, yok kasi nga rin la arbela ra whistleblower la dia ko ngay. Hindi, wala. Lagi ombudsman. Ari ombudsman hindi. Hindi, Metal na propose rin hindi nakabot. I see. Gire lang nga rin nga whistleblower law. Len, sige din sa imali ko masinta nga, di mo lang la kal pass, ler ada mo la abuse rin. Elektrikal nga nga gino si. Kuku ay sugum tol ba. Oo, ay matukubir ka. Mandi ka kaumara kasi diakal siya kasi. Prof, ere, akmol, kamat tuloy, makmol, maska kung sudinggil, manda kami, abos kami, no, pas. Tingnan lahat na, abro nga yaw tapas ay gagi dele petisyon. Oy. Edo mo mesti adak maadik, adak na sanit tiya. Mall backfire. Mall backfire. Nag-aaral. Hindi dia kalor yor. At tingnan a whistleblower, la kasi paso dia. Hindi na, olbira ka nulaul. Gini ako, wala whistleblower. Why say? Man-news mga whistleblower. Magiging na team sang, marito na ako na, saka mo kami teams. Clear air. Sure. Di wa siya tramit masay. Sunshine is the best disinfectant. Hindi nga light to this shan ringi. Mukta na bili mo rin mga rasis. Tara ko tel. Awul mang koraswadan mesatyal. Sektor mal lakmal otengia olbia gulaw taguna senet. Agil maklisel budget oversight hearing. Saya makatakatal dakal ngarngi. Lewan selbot ornya oversight hearing. Hindi legal help para atrabulu understand lo sa ikal tax, ikal taxir to level mo. Even though di legal borsel level kita swat hindi ngwabla lung til revive ni. Leng atro albina ko laum ti legal ngarngi ilakal budget tir. Dol nga sa ekkertial budget tir. Hindi legal kita mo oversight tir wasay. Kami ay galguk ka budget kami di mo nga sa igang gire lang lang. Lel sugo mendia ang sel bola ka dogira igang ma bola ka ang moda ka engagement tir. Sel bola ka engage with them. En wal dorawas ito kasi to abila sen tacit wa diakal wa di ere ko ngay gadi me ere mong duo No kasi. Ere di look. ere di look malora Tugok tigil. Three monkeys sa mall mo ra. Magisi magito. I speak no evil, I see no evil, I hear no evil. di legal dingar ngira bekal culture til ay gid. Ya kami amal masaule kita amlamor sel lightning round gid. Maktira kalau gulmam skawe Jackson mang 2.5 minutes mangira mang bekade tos program ri. Ya, balu gila ka light ni ka tiagi de. Of course kita omi aga kita tora why criticize analyze propose ako solution de gidal morti. Nga mal otingia ngirmang len lugar sa kotel mo question mo ra president. Tora oil. Yes, you know nga mas nila Jack Pierce Bob Jordan, tiga adra Midland, Texas. They never give. Akulek ko na Jack, kasi we have not given up on the oil prospect ng Palau, and we know it's there. Ako hindi ka give up rin. Mang madlang wala tingin question da nirmagan mo ra president. President ang lawil answer nila di mlakat mo siya mo toralla. Dengar nga picture ng act ng ara books. Mangugil eyes, makble inform na Jack Pierce ko si Jack. It's status quo, no change. Mas kung mamarang malaw dudiw, kita president mo si licensing independent lurior. Application mo kamiw, mula minister. Then marangil Bob Jordan ataratay mo na si, we don't want to waste any more energy and money. If the administration is going to kill us at the end, it's an exercise of futility. Makba sin Jack, it's status quo. Malung nila ang sarap president, elis na kalong torala, ang opportunity, nga kaulak mo kortiyang, kita swada green energy, swada renewable. Hindi din ka borse, kita din nga transition phase. As long as makalamla, los pe akasoring, papipiusi din ko spe diesel, hindi ka sa edit mo, sa mo stop ay Lemnok stop, masa inflation, mula kasi ang haray kaldial ma cargol merbelaw, mula kata matarakal. Mang yes, bayan may natura kan magkolbulul tira
major contributor global warming of America masina kasi kami wag ba gini reviews kama ma victim or kami before stop kama malos pa gagi dile fossil fuel kami stop first say wasin dia if you want us to stop it you stop it first o kama di kada transition hindi ka merbelawa electric vehicle you know why ara andi kal mo ara imong irman Hakamlura, Hong Kong magumis sa arala at Tesla, arang $85,000 ko tilgotel aral. You know another problem? I get lithium malospe agagi the electric vehicle. Again, I lifespan ringi. Still after so many years, like say 10 years, inamugire mal oiting irmang. From 80, a problem the environment. Meantime, adal mangi saga lithium arwa Peru mga nga direct na mo complain direct effect na global warming ma-issue kita masin kada magara kadi orang setiap kita ada mal environmentist to no kita ngara transition mangleso ka tinggal la president answer ka irma makla alert ra Jack Pierce at masay status quo if you really we have the willpower and the money apply for the permit tiya kita buktara source bis kita ruba kalyos masay maybe kita most probably belaw lakad yung mga grant ma foreign aid nadang irmang sila lagi ra mamsa Apa yang irmang? Dia nga kabisbus nga kawat ya kita. Ong erulur ti nombre ka sande. Aria kalbus tilob ra ado. Akme nga eruklo na odo song adoela blia kalbusa anexel mora. Obisra Vice President and Minister of Justice. Mentilo don mormur travelul milin. Ya abui ga molotigin ngilbui tilak ngim gay del bui ngilbui ka huriping em godi ngel bui kan ngamidra abitar atas kada am ngi se krul guys timilil molmong emergo ngay del bui kan kaltilo da kalbu sa rilut merablin ya tutara ong edeluro etem mirak angar ewaklok oy mang elang kagi del bui kan kukulta ngi aku ksera sa padong ratutaw itemil tigringi led aptulul telmalem iwai rapitra neko amdila dibus ito ser bulis sangarangi nangun morabla kalbus elang etiay gidel tukor elang sel griol elang aseng mil garanga ada telmal karat kularain amlai lum kalaringa dibus ito betigar amlai ngablia bulis marada blia nangul mel dia kal telmal belum sentim nakal accident meselo mesingi ngal ada temlam hospital cekerngei di tap dengan di termalap tilap telur meng waisai gitu elang mereka meng direk lo seting kangaringi ya ngarir kesiban diringi mti lebih malu bara arbulis temne imbal beringi di tiang o tia dalam kangaringi lenggal meredar bulis ladam digel kemla duli tiang akot dia kaskulel ma experience na to korak bulis ingilo adigiri ringil fake with elokong digiri ringira bachelor skuram digel dia kala exist dinga tenga babier elang ngaram digel mi iwa na mo wal buil kun telam ngara guru e appoint trate wal ad mo aktif matara arbuil no aktif akun ngakal wasu udlay mering ngakal akli ikal management apek system kadisyon atko asuma krulia to ko ngia ko ngelu erngak enguk kosa mondar tikal adal ngare uma baguk relationship kama meng le omredar bulis marshal daw matgora security maiga adia kal sebe LYC meng presidenta kun mesa babir ngi dai delis lengal buigel ku kangal besel buigel acting amlo mereka sa truil ubsing labui engi ngaram bigel engi am appoint ngi Emergo hindi instead ang appoint ang president asois bringi appoint ngi malungi sel liga president lang mo siya alla amul mongrang tiang ral drual yak motutki emergo max klisi emsang lo girem mo tautalla emru le kahit mai ka ngaraure elaul mo platak ng kagil adam digel ngara digele top da alik tewal adam la appoint ngwase aktut kaul mo acting director oingran mo oingran emergonge yang lema digem gegre lu role why what time sit mai kang oigang indigem mo tol toy o ngal mangara
emi wai ram rigel mang gi akmal oling itir mer bulu ase mer at olbe ko mo baklisi tial bulu ase dolulu ora president elong leitiang emol kol tit kamral adar mo omre tial be pulis el ere ngang de kudngel wase ngang glel ngari mong rang blal ngar be bula ngkalel ko agent adam rigel mangara president ma atukoro tutila lar belau limna mo kan make sense mengakmal imat ko lakmal orang kita kami wase pus omesanggal at adala presiden mo bebiringi mal support mo lulu rigel wase enough is enough the arbolism tana mo langao o by the way ko ay sa kami ngari arbolism le ko lang al sis wase bom chekara court algo tamla file baby ragis ilgira la amkitel kan nga ko lang nga wase pulungin na rin wase dia aki horror hindi ka mama tamle adara tukura makitel kan tamle mawas tiring gaigi del adam yuaram rigel el mora ada al basurti ito na mora basurti mangani wase ngari hachar sa namo mangakmal imulto ko presidente mal mulom sarungud adara sioba o pa master degree dil dikmal la ako kumtitura role la management rato ko rakaplement ato ko rakaplement tadi ako waise tarum sul saule kabang ora itu buleng sera tira loren sera ngirmar eli le moda dura presidente ngaga mal ngoda osnga rato ko sports ra blur bela ora presidente marad lo ora rato ko sports ngaga kere luige jaga ul makla di regal lo tegdibel ngaringa ngaringa marad oren sera rato ko sports au sel disiplina sports sa club toil lo maging kasi bano ako tal kisa imol bulul mamage ini akal kasi baran dir to bay na define ramo mager tilungir rigit oboreng sa presidente silo di tian lo mager belau malungir belau malungil kada participate sel gotul definition na sports belau angaringira asay gulanda kada mo mager bola bel diakal once and twice in a row rablit ay kamadima bla rablit mel tul merangara adrak mungir dia katal adar belau etil akmal gora leadership belau tigel adra sports aku dengar tiri rogui ya kama madilang okor mathematician maral digo malboti adra ngora sports belau el al sils adi tal frank aku dengar lim adra sports ya frank kasir adra sports ya bol mage un logo physically logo adam kodom sa ni mol bulur belau oh asay bal oh el ang mo mage em na masari misao derti ak misara pabiarina news el misao dari frank la misao dra kom lo mage accept tralos em discipline ga first ra wel mo sa dra de belau rogi awana o de suel gira sports tiga gitu lo ngara sia right ninga oh dia yang amal bimra right ninga aktir mongal wes director so sera labora medical leave yang ngani for ngai gitu akting lang number 4 elang extension ngi adim lakal extension ngi because ngai gitu ngarali bul director akim ngani president tamlam to me president tamlam mo intervene legu mes ngi ngwa sa India akum daswen kamlay ngalak mangla so isibel extend rally ngai gitu bui gel mora next January ngal PS Lieutenant Gabriel ewasay amera lakal January 1 and January 2 so what does tell me as a president aku tio meser tial tretailo asay amlat murgo awasay these are the dates ko hiremel may engagi del buy kamal mol morsay emergo akum da so lakal merse akum da se la president amongot au do suel girel tiam kal amo oiga len akum da sa abigal sa bel merel wasay halek kung legal buy appoint rawan le presidenta se ngungi ngukte level mestrir tirgal bigete din kamolok kum the tirgal bigete e tirgal return nga he needs to intervene I see ya dimna sa igit ya program ra Kausischakl el albelsel agi mal merenga suliw e di dongat mok ra belenga el al kora holiday season makuk next week and mel ko babes mal di merit thank you have a nice weekend